अहानबदा मोडोबे पाउसिंग पिजरी स्टेटस सिदा आर्टिकल 355 चनबा लाइटे सुगी ग्राउंड रूल्स निंगथिना चननबा थबक पाइखटपा हौरे हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना खंगलकपा लेरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोरकली लमदम असुदा खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगना मसा मसागी खुदोंग चागदबा मफमदा चतखिगे हाइरबसु मणिपुरगी लम मचेत अमा फावबा पुखिबा यारोय हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना चेक्सिन वाथमलकली मिनिस्टर अनि याउना एमएलए तराना तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन अमा पीगदबनी हाइना डिमांड तौरिबा से मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ना कुमना येंगसिनबम थोई हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट एमएलए केमेगा चंद्रना फोंदोरकली अमदी चुराचानपुर हांगबा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एमएससीबी ब्रांच तगे सखंगदबा सिंगना शेल ओइना लुपा लाख 13 हेनबा याउना तोंगान तोंगान पोलम क्या लुट तौख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर के प्राइम टाइम न्यूज मिनिंग ताबीबा पुमनमकपु लक्ष्मी कोंखामना तराम नोकचरी हौजेक पाउ संदोना पिजरी स्टेटस सिदा आर्टिकल 355 चनबा लाइटे सुगी ग्राउंड रूल्स निंगथिना चननबा थबक पाइखटपा हौरे हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना खंगलकपा लेरे हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोरकली वाफम असे ngasi चीफ मिनिस्टर की बंगलो की दरबार हॉल दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखिबनी लमदम असिगे अपुनबगी सक्तमदा अहोंबा पुरकदबा वाफम अमता लेते हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना थाजबा पिरकले हाइना फोंदोकलदुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाई हौजेक स्टेटस सिदा ओइरिबा फिबम असे अथुबा मतमदा तंगदु लैताबा हंजिलकनबगी मतांगदा गरांग यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहगा उनदुना कुमना वारी सानकी स्टेटस सिदा ओइरिबा फिबम असे यूनियन होम मिनिस्टरना यामना लुमना लौरी इरांग असिदा कुलाई पाइबसिंग यावरकपगी ममी अमा तारकपदगी मियामदा अकीबा फाउनरिबा से कोकनबा पाइखटपा याबा थबक खुदिंगमक पाइखटले हाइनसो महांगना फोंदोरकपगा लोइनना मणिपुर मियाम साफना थमगनी हाइनसो थाजबा पिरकी सुगी जॉइंट मॉनिटरिंग कमिटी की मिरेंग मखादा आर्मी अमदी स्टेट फोर्स सिंगना सुदा लैरिबा लालहौलुफ के डेजिग्नेटेड कैंप सिंग चंगदुना हौजिक इंस्पेक्शन सथरी इंस्पेक्शन असे मखाताना चथखिगनी सुगी ग्राउंड रूल्सो मपुंगफाना चननबा थबक पाइखटले चिंग ताइनना लैबा मफम सिंग अमदे इरांग थोकपा याबा तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पैरामिलिटरी फोर्स सिंग मपुंगफाना डिप्लॉय तौदुना पामदबा थौदोक सिंग थोकतनबा अकनबा मोंगदा होनरी सुदा लैबा लालहौलुफ नत्तबा अतोपा लोकाइना कुलाई पाइबा खरा लमदम असिदा लैरे हाइबगी पाउताई असिगुंबा सिंग असिसो कुपना येंगशिनगनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टरना थाजबा पिरके हौजिक ओइरिबा फिबम असिदा कनागुंबा सिंगना कांगलु फुरुप अमा सोकपा याबा वाहि वता सिजिनदुना रैली धरनाना चिंगबा चथबिगनो इरागसिना मरम ओइरगा हांगदोकलिबा रिलीफ कैंप सिंगदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्यूरिटी थमदुना ngak सेंदुना थमले तोंगादा थाजबा थंबिगनो लैंगाक अमा लैरि हाइबसे काउबिगनो लैंगाकना पाइखलिबा थबक असिदा थाजबा थंबियो हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना मखा ताखी सुसीमागी हान ग्राउंड रूल्स करी थुगाइरगा तौवे हाइबगी रिपोर्ट नि कोइ पिदिसे कोइ ऑनरेबल एमएलए मयामना सु सोइ करगा सुगी सिमसिसी मतिक चाबे एक्शन लौबियो होइना पिएबा अदुगी मतुंगिना माना कोइ जॉइंट मॉनिटरिंग कमिटी बोथ पैरामिलिटरी फोर्सेस आर्मी एंड स्टेट पुलिस सरकार मोगी मफम मफम थमनबगी थबकतो कन्ना होरे है ग्राउंड थुगाइरे है पाउ योरबा मतुंग हुजी मदुगी ग्राउंड मॉनिटर तौरगा तौबो मिश्रा हुजी टोकी तौरमसी नुमिनिनी स्टेट मिस्टेट अनु हुजी आर्मी दे पूरा इंटरेस्ट तौरकान आर्मी ने स्टेट पुलिस ने तौरकान मोगी सुगी केम तगी थोक यादनबगी स्टेप तो लोखले है जब आन बगी थौदोक थोखिबगी दुदे कनाना कनानो करिनो कंफ्यूजन में हम लई but now it has been settled identified and the targeting kana no have to systematize home minister masana tawre haure haibani aya ma loshal e moi shu ni kem is in the ground on to goda haibani hoi ahan bagi thokko du disam gap leirangani to just adu mate issue hojiki stage hi akogi khwaidagi luba stage ti masidagi akoina control to hogdaduna karima beyond chakragadi madu akogi generation yam chauna sathine effect ogodaba potni aduna haiba potsi media gi chilnaw sing marong pangsing
अचौब रोल लई अदुगा सिविल सोसाइटी सिंग मयाम दसु मणिपुर लेरिबा सिविल सोसाइटी पुनमक दैना अपील तौजरी सरकार न तौरिबसे कोइदा मतम खरा पियु अखोई धरना तौबा रैली तौबा प्ले कार्ड पायरगा तौबा अदु तौबा पोन मयाम से कोई यारिंगै मसी तौबिगिनो अखोई की ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की मागी conscience magi conviction very clear my commitment ma notice the natana bharat shanti thamma pame adu particularly manipur gi thoi ba thogok sima atuba matam da shanti poraga ing singna hanagi normal life da halanna bahona bada asagi issue ni mayam na yam khawanga tani gi ba manipur gi apun minister amadi shu gi matang ma mayam clear cut thamai लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप सिंगना मसा मसागी खुदोंग चागदबा मफमदा चटखिगे हायरबसु मणिपुर गी लम मचेद अमा फावबा पुखिबा यारोय मणिपुर गी सक्तम कायदनबा कांग्रेस पार्टीना मतम पुंबदा लेपकनि हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोविना फोंदोक्रे वाफम असि स्टेटसिदा हौजिक ओरिबा फिबम असिगी मतंगदा ngasi कांग्रेस बाबंदा पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा ओक्रम इबोविना फोंदोकिबनी कांग्रेस पार्टी की एमएलए अमसुंग एमपीसीसी की मकोक थोंगबा ऑफिसर सिंग यावना पांगथोकिबा पावगी मिफम अदुदा ओक्रम इबोविना हाई चुरचानपुर मोरे कांगपोकपी अमदे इम्फालदगी मियोय किया साफगदब मफम सिंगदा लैनख्रे हौजिकती मयुम मकई मई थादोकपीख्रबा मियाम अदुगी सर्वे अमा तौदुना मखोइबु अमुक हन्ना खुंदा लैतनबा लैंगाक असिना थबक पाइखतकदबनी मदुगिदमक लैंगाक असिना सेंटरदगी पैकेजना चिंगबा लौदुना अवाबा तारबा सिंगे याइफनब थबक पाइखतबा तंगाइफदे सीएलपी की लीडरसु ओरिबा हानगे चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोविना मखाताना हाई थोक्रिबा थौदोक अदुगी मतांगदा अचुम सुमदा पुथोकनबगिदमक न्यूट्रल एजेंसी नत्रगा कमीशन अमा लिंगदुना थिजिलहनबा चुंगने मधु खक्तना थौदोक अदुगी मतांगदा अचुम्बा पुथोक्तुना वायल पीबा ngमगने लोइनना थोक्रिबा लाइबक थिबा थौदोक अदो काउथोक खीनबा अमसों ngakthok ngaksen tauminanaba government of india gi thausil makhada punna phaminaraga watem naba thorang paikhatpa chungani hauzik starasida thazilagriba paramilitary force amadi army khudingma churachanpur mori amadi irang thokliba chingkhong singda thazinduna tangdulai taba pibam ama puraknaba honagadabani haina okram ibovina makatana phongdoki hanbada border fencing se top priority pira khajan birak अदुदैदा border कम road यारबा पेट्रोलिंग सी 24 hour पेट्रोलिंग लगा illegal ओइबा immigrant संगकप मयाम अदगी ड्रग पुसलकप मयाम और नत्रगना आइन यादब खुजु खुलाई पुसलकपा आम इम्यूनेशन मयाम जिंगसे खरा मंखै दे 70-80% दी लाइन चेक तौबदा यामना लाइगद्रान खंजै मसिमगा आई लेरिबा सरकार सिदैदा स्टेट गवर्नमेंट सिदैदा Government of India da special request sama toroga package sama toroga masi time bound da tawbiu aduna trati khoi gi future haiba tarine masi yamna keno tawrani haidana masi ma ai session tawjaningi पावगी मिफम अदुदा सरू याखिबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट एमएलए केमेगा संतरन हाई स्टेटसिदा लैरिबा मिपुम खुदिंगमगना अथुबदा तंगदु लैताबा फिबम अमा पुरकनबा लाउरिंगै चिरक्ता बीजेपी अमसोंग मसिगा चटमिनरिबा एमएलए तराना तोंगानबा एडमिनिस्ट्रेशन अमा पीगदबनी हाइदुना डिमांड तौरिबा से यामना लाइबक थिबने लैंगाक पाइमिनरिबा मखोय मसलगी मनुंगदा तोखाई तानादुना मणिपुर की अपुनबा सक्तमदा सिंगनरकलिबा से तराइना लोबो चुमलोय मिनिस्टर अनि याउना एमएलए तराना लौरकलिबा फिरेप असिगी मतंगदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ना कुबना यंगसिनफम थोई एमएलए सिंगना हाउस के मनुंग नत्रगा मपानदा अनइथिकल ओइबा थबक तौबा यादे हाइबसे रूल द याउदुना लैरिबनी मरमदुना हाइरिबा मिनिस्टर अमसुंग एमएलए सिंग अदुगी मथक्ता स्पीकर ना सोमोटो केस अमा लौखतकदबनी हाइना एमएलए केमेगा संत्रना मखाताना फोंदोकी बीजेपी की एमएलए मिनिस्टर्स एंड इट्स अलायंस इतराना सरकार जी दल्लैरिबा मीसिंगना मणिपुर दगी कुकी ताबगई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नमा डिमांड तौरपसे मसी एखो याम नुआइते मरमदुना वी ऑलवेज स्टैंड्स अगेंस्ट मतम पुनमक्ता एखो असिगुंबा मचित ताबगी कांगरुप की ओइबा मचेक नाइबा लैबाक थो अनि हुम थोप फोरपा वाफम सिदे एखो
matang puno pagta Congress na yadi madugi mayuk talip tu lai housing sulipi. We will not compromise at all. Churachandpurda hangba Manipur State Cooperative Bank MSCB branch dagi sakhangdaba singna shell yauna tongan polam kya lut tawkhre haina branch asigi deputy general manager lai gengbam angubana pendaba phongdorokli hiram asigi matangda ngase Manipur Press Club da pangthopa paugi mifam amada angubana hai Bank asi tha asike ahum dagi tarani thui fawbagi manungda lut tawbo oinamba yai adum oinamak bank asi lut tawkhre haibadi tha asigi tarahum doigi ayukta khanglakhibani sakhangdaba singna lut tawkhiba duda bank ki case Bolta thamba lupa lakh tara mathoi lising humfutara taret ka chamanga ga humfutara nipan monitor taruk CPU manga CCTV camera manga chair manga case counting machine ani battery ahum LPG cylinder ani inverter ama amade single barrel license ganama su yaukre sakhangdaba singna bank ase amuk hanna haugatpa ngamloidaba mongda lut tawkhibani hiramasi gi matangda Churachandpur police ta FIR register tawbagi kudong chaba irang asina maram oiraga leitabadagi Nambol police station da FIR amasu register tawkre kangluf ki irang asina maram oiraga miyamna awaba kaya mayong naringai cheraga sida Manipur miyam gi awara pa amade financial assistance piriba bank amabu lut tawkhiba se thamoi sokningai ni bank asina Manipur gi laitalaira amade maru oina lagu singu tawduna hingzariba miyam gi financial assistance piribani haina su mahana makhata ki economy da achoba chaphun na honaba da achoba thodang loriba maru ina raija sida leriba nomi simi singi damukta lejaba adung loba bank amani aduna tholiba irang asida makha tana akoi Manipur State Cooperative Bank ki branch taro hom do lebegi manungda ching the branch mari lei aduga kokina dominate tobo jaga da maru ina branch ahum lei madudi Churachandpur Saikot Kangpopi aduga Ukhrul da branch ama tharaga punna ching the branch mari lei aduna tampakna akoi branch mapani punna branch taro hom doini hai deba branch kudim asida akoina praja kudim ki mafamda appeal tawjari madudi bank asi praja miyam goeba bank ni adona asugulaba kangloki irang asida akoigi bank ki leriba property singda target tawraga masigi manjang mangan bana chingba si tawidana akoi jati punamak Manipur gi ima amatigi masani punna shanti purukna hanjinna akoi punna ingna chingna leminasi Lengak paiminari ba singge manungdagi lan hawrakliba asina state asida political gi oiba tangdu laita daba phibam ama leire takpani haina veteran politician Okram Joina phongdorakli wafam ase hanagi MLA NJ Bijoy RK Anand amade I chana kudek piduna hauzik thokliba irang asigi matangda Manipur gi governor Anusya Uike da memorandum ama pisiluraba matung Manipur Press Club da pangthopa paugi mifam amada o Joina phongdokhibani governor da pisin kiba memorandum adugi warol sing palladuna o Joina Paumi Singda Hai Lengak Paibada Yauriba MLA Tarana Tonganba Administrative Unit ama demand tawragliba se akan mamongda condemn tawi khongthang ase constitutional law na yadaba amani makoina taliba demand aduge makot kangluf anigi marakta lainaramba thazaba adu amuk hanna sagatuna punna hingminana ba thawrang paikhatse MLA Tarana satharagliba thawong aduna hauzik thokliba irang asida hena thawai hapchinba oina thokani MLA natraga MP singna member ama oibagi standard conduct adu ngangna chatpa mathau tai Manipur Legislative Assembly ki member ama oiba yadabagi conduct MLA singda leiba yade hairiba conduct ase karigumba leiba thoklabadi house tagi tanthokpa yai governor haibasi union government ki mikhut ama oibata natana constitution ki su makok oiribani maramaduna hauzik status da thokliba irang ase athubada warishin ama puraknaba governor da taknaki loinana irang aduna maram oiraga mioi kyagi punsi mangkhiba amade lanthum kaya amana mang takhiba duga mari leinana hauzik Supreme Court ki judge oiriba amana inquiry tauhanbiu haina governor ki pungning singsilam ki su taunarabadi ground rules designated camp amade monitoring cell ase tangai fadana laitaba yade pumnabak asigi ona tainabada hauzik thokliba irang ase yamna laibak thibani Manipur kaidanaba su taunabada suda leiriba lalhou lof singna Manipur ase machet tana thugaigadawre Matung tarakpadadi su taunabada Manipur gi lam asi panbiranu haina ojoina makha tana phongdorakhi Hojik laidiba Manipur ki phibam life si masi maru emanamdi it is because of the political instability and constitutional failure of the constitutional machinery ani china way mane koda maibu yam like re government sigi mantri dugi marakta mantri duna lal hauri ni and we see we have commonly known that
Okay, cabinet system government is the collective, has got its own collective responsibility. It is an easy example. Yam lie upon it. And the collective responsibility, the mantri iduna, the government gi manunga, sakar, fire with the manung the gis, MLA Karana Lal, who the Tore imni, mantri iduna, lebak, sheet, a quay, Tongan Targa Hagel in. She again job of council, Mesnadi cry low. Quite have a political instability, Karailo. And this is because of this political instability. Kudam Yam like I'm high with the Noiroi and the universities and hygienic. National Highway da Lona Yadaba activity kaya chathariba se takthok pagi mahuta Luchingba Singh wari sanari haina Irang Ladyba Stat Amagi Security Advisor na Fongdorokpa se Laibak Tibane. Thawong asina lenga ke administration ase criminal singgi michangda leirabra haibagi chingnaba leire haina RPI Atwale gi National Secretary Maheswar Thongnawjam na Fongdorakle wafam ase ke shampata leiba RPI Atwale Manipur gi office ta pangthokpa paugi mifam amada fongdokibane paugi mifam aduda RPI Atwale gi National Secretary Maheswar Thongnawjam na makhatana hai hauzik Manipur da thokliba irang asigi waroisin puraktuna tangdulai taba phibam amada purakna ba kana khonaringai cheraga sida jingi MLA tarana kudek pidu Manipur Tugaina Honaragliba, Sina Iranga Si, Kanana Karigidamak, Haurakibano, Hibado, Mayek Sengle, Amaromda, Haujik Lamdamasida, Security Advisor, Oina Tau Puriba Mui Asina, Kangluf Naina Tabak Chataba, Manba Moong Ama Miam the Uriba Se, Libak Tibani, Iranga Silakshan Geharabadi, Kangluf Naidana, Lona Yadaba Tabak Chataba, Mui Kuding Mag, Chap Manaba Miding Tamduna, Action Lokatba Matautai, Kangpok Pigi Mafam Sing da Lambi Tatuna Amade, Pochai Lutauriba Se, Ahenba Security Piduna, Taktok Bamadi Action Lokat Bangam Driba Karigino, Irang Asiga Mari Lainana, Noma Gangdana Changsilagliba, Security Force Sing, Tampaki Mafam da Paiduna Tamlaga, Irang Topa Mafam Sing da Stat Force Kara Natana, Atay Ahenba Force Tazin Driba Karigino, Irang Asi Loishil Handuna, Mausagi Punsida, Hanjinaba Honasi Hyderabadi, Amaga Launaduna Labana Yaroi, Furuf Naidana, Loda Signarak Bakuding Mag, Jab Manaba Action Lokatpa Amade, MLA Tarana Laibak Tugaina Bakonarak Liba, Sigi Matakta, Constitution Gi Oiba Matik Jaba Joirak Pipam Toi Hanaso, Mahanamakata Ki. Maise Pina Kupa Yadabanina, no day by day, a sing with Kamba Hore Ebozix. MLA Tara Amana, Manipur Tugaina Ba, Zero Tadoropasi, Akoi RPI team Nasu Yam Noizade, Sigi Matakta, Akoi administration Nasu, Makogi Matakta, Achowa. Punishment ng pihaning lambi tingba mi chalanda ba mingon de gari dagi pochai mulo ba haibase community ki bias ta city illegal oiba criminal case ne criminal case ta kangpok pita nahan lambi da gari changba yade gari dagi lutawre lambi changba yadre haira kanda aduda security advisor makuk oiba mana dumaina wari sanage hai taragadi akoi imphal manungda mi kharana thola aga lambi tingba khopa taw taragadi huji leiba security force mayam thajal aga takai dorim neba adu kangpok pita takai ba ngamdri ba se kari gino criminal bu support taw man ba masu yaw ba hai tare adu gi pose tawaning we request to the concerned department illegal oiba community bias ki wanati city illegal oiba thabak torpa matamda sidi chap chaba thongna laina takai biu natabida yamna pangda mo tawragadi santi laina yumda phammaga mipum mayam praja lari base lairakta ba yai soroga tholak pa yai aduda di kedawni aduda achauba irang am tholak pa yai Manipur Housing Oidiba Fibum Asida Center Dagi Akenba Force Tazilakle Haiduna Su Kanafam Kangdaba Suda Lairiba Kuki Lalhuba Singna Toning Ba Tawbada Atingba Bibinaba Laitabagi Moong Ama Uriba Sida Mairoi Loop Taruke Maike Dege Nung Nangba Fongdorokli Hiramasigi Matangda Ngasi Kwakajal de Laiba MSF ki Office ta Pangtokpa Paugi Mifam Amada Mairoi Loop Taruke Wangang Loi Sukam Bidyanandana Hai Housing Manipur da Deploy Tawriba Army Singi Mamangda Yum Maithaba Mihat Hatlaba Fauba, Tumina Laishin Base Contem Tawi, Masida Sunatana, Infal Dimapur Lambida, Poche Puba Truck Sing, Tingduna Changhan Dabata Natana, Poche Lutobana Chingba, Zatharakpada, Army Amasung Paramilitary Singna, Tumina Lairi, Pumnamag Asigi Tanja Loduna, Chingi MLA Tarana, Manipurasi, Ani Toknaba Kana Honari, Masida Kulai Paizadaba Miyamna, Masamasagi Kul, Ngak Senaba Honari Basida, Miyam Hoduna, Mateng Pangsinba, Matam Oire Haina Mahanamakataki. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯖꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈꯨꯟꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ
थोपीरक्लकांदा अखोई इसान इसाबु बु अखोई कंजन नमगी तंजा अदु लाकले मरमदना लेकाई लेकाई खुन खुन लेबिरबा म्याम हुबना थोपीरक्तुना अखोई हाइरिबा अखोईगी म्याम मिसम म्यामगी पुंसी तेमसिंगनरिबा असुम मियुसिंग थेंगननबा अखोई सेम सा बगी तांकतु लाकले मसीगी दमकता मणिपुर म्याम पुनमंगना सेटबा थौदांग अदु लौमिनरसी हाइबा वहमदोमा मैलुक्तरकी माइकेदिगी थमजरी स्टेरसदा हौजिक थोकलिबा तंगदु लैतादबा सिगी मतंग दा ngase Committee on Peaceful Coexistence CPCM na Governor unaduna tongan wafam kya khangan krei स्टेरसगी अपुनबगी सक्तम अमदे तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन लेबगी वाफम CPCM ना कैदौनुंगदा याबंग अमलोई हाइना लाउथोख्रे हिरमसिग मरी लेनना ngase मेजर खुदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनाबा अमदा वांगांगलदुना CPCM की कन्वीनर सजात बुयामयुमना हाई मतम कयागी ममांगदगे नुंगसी चानना लेरकलबा लमदमसिगी अपुनबगी सक्तम काइबि यारोई सिंगनरकबा खुदिंगमक थेंगनगनी लोइनना तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन लैहनबा कैदौनुंगद यारोई थासकी हौखिबा तांग अहुमदगी हौदुना स्टेरसida थोकलिबा तंगदु लैतादबा से यामना लाइबक थीबनी थोकलिबा थौदोक सिंग असिगी मतंगदा ngase CPCM की मिहुत सिंगना गवर्नर गा उनादुना वाफम कया खनख्रे खनखिबा वाफम सिंग अदुगी मरक्ता नेशनल हाईवे सिंगदा पंदुना लेरिबा चाना थंगनबा पुबा गाड़ी याउना गाड़ी खुदिंगमक इम्फाल यौहलकनबा अखन्नबा खोंगथांग पाइखटबा याउरी गवर्नर की माइकेदगिसु पंदुना लेरिबा गाड़ी सिंग इम्फाल यौरकनबा होनरगनी हाइना थाजबा पिरकी हाइना मांगना मखा ताखी अदुगा अखोइगी इरांग सिना मरम ओइरकांदा मयुम मकई थादोकांदा तोआन तोआन मफमसिंगदा कोई लांजेनखिबा अखोइगी इरैचासिंगसे मसिसिंगसे मामागी मफमसिंगदो रिसेटल तौनबगी दमकता अदुगी इनिशिएटिव अमसु लखुटपिनबा मदुगी तोआनबा थौरम थौसिल खरा पाइखटपियो हाइबा अदुम अखोइ प्रपोजल सु अखोइ थांगचरमने हाइतारे अखोइ CPCM मणिपुर की माइकैदगी कोइना लेबाक म्यामदसु अदु मणिपुर की इरैचा खुदिमकता अपील तौजबसे हौजुजिकी ओइबा असाउबा म्याम असि कोइ खर इंथरकांदा तंगदु लैताबा मणिपुर अम ओइरकना होनबदा को खुदिमकसि थबुक तौमिनसि हाइबा वफमसि अमा थमजरकाना यामना थुना तंगदु लैताबा मणिपुर अपुनबा मणिपुर अमा सागतमिनबदा कोइ खुदिमक थौदांग लौमिनसि हाइबा वफमसि अमा अखोइ लेबाक म्यामदा दगी मेसेज तोमगा अमुका हन्ना अखोइ पिजरी ngasi numinungba matung pung anirom tarakpadu waida Imphal West Commandona kuki machil manau ahom sakhangdaba singi khuttage kalhore पुलिस तकी फंगबा पावगी मतुंग इना थौदोगा से सेंगमाई पुलिस स्टेशन कोनबा मखान विलेज मनाक्ता थोकिबने बजाज डिस्कवर द तोंगदुना लागबा कुकी मचल मनाव अहोम सखंगदबा सिंगना मखान विलेज लंबीदा खामदुना किडनैप तौनबा होनके मदुदा म्योय अनि अमदे नानथोक्तुना चेन खरगा म्योय अमदे सखंगदबा सिंगादुना फादुना अवांग सेंगमाई तमना पुके पॉलिसी हैक फंगबगा इम्फाल वेस्ट के एसपी डॉक्टर एस इबोम चागी सुपरविजन मखादा इम्फाल वेस्ट कमांडो मदे सेंगमाई पुलिस के अपुनबा टीम अमना मफम अदुदा चंगसिंदुना तीबोगुंबगी थबक चथबदा मफम अदुदा लैरंबा मिटे फुरुप की मियोय सिंगना हाइरकपदगे अवांग सेंगमाई खुनौ एरिया दा पाक सना तीबोगुंबगी थबक चथबदा सखंगदबा सिंगना फादुना पुखिबा कांगचुफ ट्विकुन विलेज तगे लुजा लमकाई हंसेंग चही कुंत्रा अपोकपा सैलाल हंसेंग हाइरिबा मियोय असि रेस्क्यू तौबा ngamkhibane loinana thodok adudagi nanthoktuna chenkhiba miyoy ani adusu rescue tawraba matungda laimakhongda leiba army da kusinakre haina postna makhatari marathana atema break amatang lominasi ISO certified oiraba training academy amadi treatment center amoiba Dharma Care Aesthetics Academy da makhal kya gi certificate course hauzaragani amadi treatment kya gi service supijari Dharma Care Aesthetics Academy da fanghanjari ba service singdi microblading eyebrows BB glow face whitening full body whitening hydrofacial chemical peeling nose filler lips filler chin cheek augmentation botox PRP hair regrowth treatment acne and acne scar treatment melasma treatment mole removal laser treatment fat reduction treatment asine bani akupa marol gidamang asi maglengsin birau Dharma Care Aesthetics kwa kaithel soibam laikai near Photon Higher Secondary School Imphal West contact number 6909 473 331 ब्रेक के मतुंग मियाम बुतराम नोकचरी मखाताबा पाव पिजरी थासगी तांग तरुकदगी ngasi फावबा थीबा खंगदना लेरकीबा खुमबोंगदगी अतोम समरेंद्र मदे युमखाइबम किरण कुमार गी परि मखोंग ताकपा ngamba mida lupa lakh ani piragani haina JAC na lauthokre
ngasi kumbong gaitelda maike adomgi masing yamlaba miyamna saruk yaduna famkiba wakan mifam amada JAC gi convener Irengbam Gandhajina wafamasi fongdokladuna hai thasigi taruktage ngasi fawba atom samarendra amade yumkhaibam Kiran Kumar gi langla langjin amata khangdana leiri Makoiga aroi bawaina pau fauna kibase sangaitelgi Olympic Park manaki kuki phurupna namna taba mafam amada oiki ngasi fawba thiba khangdana leiriba myoi ani asigi langla langjin puthoknaba lengakta haizarabasu ngasi fawba karigumba amata lokhalakba leitri maitei macha sing haujik mafam khangdana mangliba se lengangna yengsinbiu ngasi kumbom dagi mangliba sikhagnatana atopa mafam kayamadasu mangli micham miyam kaya manglaba fawba lengangna tumina leisinba se laibak thibani hainasu mahangna pendaba fongdoki mafam khangdana mangkhriba makhoi gisu yauna khoi khongjang changchalachi haiba phawba khoi lemnara ai maram aduna manipur sarkar na sugamba si chalase laktringai da lokhat payaba lokhat piu thabo lokhat piu aduga manipur gi CSO sinasu maram laitana jinjak lobada chakhiba maitei macha sing aduga atopa jagada mafam khangdana mangkhriba mayam singa se mi kaya mangkhrbage haibasu manipur sarkar na khoi gi miyam da phongtok pusu leite asigumba yamna tangdu leitadaba state amada khoi hojik hingli haibachi JAC gi magai digi thamjage siana maru oiba khoi misak ani laikai gi yam khanba ani saina mangi bse khoi thirak pase adum tang taruk tegi thirak padu hojik phawda phangdan lei sarkar na ju tobi thiri di yam hai adu bo khoi adu kaimta langlang nanjin kaimta phangdre masa dilai na mai gari bo phangde gari gi machet am bo phangde hai de dead or alive kaimba siramaga su hingamaga su moi gi kano phangmada body takpa mafam phangmada khoina lupa mi amamam gi lupa lak amamam smaina khoi reward thamjabani adu si moina pirei ba miduna anyhow mana kamaina pirake habdu mana pisajanu letter thar pisagera phone da message da anything thajanu akhoi adugi identity phajana secret ona thamjagani aduga phanga matungda mai gi paisa nungsa mai piba khopodu mana apama monda sidabu thambiram hairo sidabu toro haisu sumaina bu tharo hairo su adu jo khoina mai apama monda khoina magi monda tawjagani anu si yamna warasu wana khoi mayam hona minedana yamna maru oiba khoi manipur gi oina maru oiba mini khumong khotagi nataba aduna moi ni si tekta kaidana leirambo oisunu tekta kaidana phangbo oisunu adun mayam hona mine Sugi ground rules sing Kongaung Naraga Micham Prajada Awaba Piriba Kuki Lalhaulup Singh Santana terrorist ni Haina Lautokadabani Haina Shiv Sena Manipur gi President M Tombina Fongdokre Wafama se ngasi Bawparada Leiba Shiv Sena Manipur gi office ta pangthokiba Paugi Mifam Amada Fongdokibani Mahagna Makatana Hai Santigi Wari Sanaribani Haiduna Suda Leiba Lalhaulup Singh na Pairiba Kulai Aduna Micham Prajada Onsilaklabadi Su Thamlubagi Wahantok Leite Center Amadi State Langangna Kudakta Suda Leiba Kuki Lalhaubas Singh designated camp Singh da Chatuna inspection Tawiyo Chingi Mafam Kayada Fong Kulai Paiduna Koichat Chatliba Kuki Lalhaubas Singh se Masamasa gi designated camp Singh da Hanjil Halnaba Thausil Atubada Paikat Piyo Imphal di Santi Hanjile Mafam Amadada Makatana Kanglup ki Irang Leitre Makatana Imphal da Ihenba security force Thambagi Mathau Tade Madugi Magut Hausi Makatana Hingsa gi Thaudok Singh Thokliba Chingi Mafam Singh da security force Thazin Biyo Haina Mahangna Makatana Fongdoke Migi Yumai Tabi Adom the Hak Late Mi Hatpagi Adom the Hak Late Aduga Lalo Monena Lalo Raga Akoigi Madugi Kushu Kulai Tamibado Madugi Kulai Duna Onjan Nana Praja the Kapadu Adugi Potu terrorist ki thamukni maramaduna state government of the central government immediately akoi ki cookie militants sing terrorist ne lauthokpio this is my demand terrorist ne lauthokpio moi khudak ta phabio aduga moi ki kem da man pai ri khulai duga masaga kuem da lei rubra haibdo immediately check tokpio ba Kangluf Anigi Marakta Irang Thokraba Mato drug cartel Singna Furup Amada Landanabagi Damakta Tadorak Leba Kulai Piber Singh Asida suspension of operation Suda Leba Kukilalhoba Singh Ase Nataba Manipur Amadi Myanmar Besh Tauba Kukilalhoba Kayama Yausilakbagi Kudam Kaya Leire Haina Amupona Tadorakpa Cherolamana Haidi Cherolasina Hai Manipura Matam Karagi Mamangda Langagna Han Kanna Honaduna Popi Paktak Nana Yanthatpa
पोपी थाबा थेंखिबा अदुना साथिना चाइथेंग फंगलिबा निंगबा कायरबा कांगबुदो पैसा पाइबा अमदे मखोइगी मतुंगदा नोंमै पाइबा मयाम अमा लेबना मदुगी लमन खुंबा ओइना अतोपा इशू क्या पुथोकलगा मणिपुरदा इरांग मखल क्या थोहलकनी मरम अदुना मदुदगी सेक्सुअल थौरांग सेंग लौखटमिना हौसे हाइना अमुकोना लुप असिगी फाउंडेशन डे नुमित फेब्रुआरी तांग 12 दा फोंदोक्तुना मियामदा खंगहनखिबनी मदुमक तौरक्तुना हौजेक मणिपुरदा साथीरबा इरांग अमा थोकलिबसिनी ड्रग कार्टेल सिंगना थोखनखिबा कांगलुपकी इरांग ओइबना हौजेक फाउबा कोंगफम हंदोकनरसी हाइबगी वाहै अमा फाउबा हाइद्री हौजेक मणिपुर लेंगांगना अपील तौदुना मियाम से महौसागी पुंसिदा हंजिनबा होनरबसु कुकीगी खुलाई पाइबसिंग अदुना तराई तराइना खोंगफम हंदोकनी हाइबा थाजदे मदुगी मरमदे थोकलिबा इरांग असे मखोइना तौगे हाइना तौबा अमा यावरी हाइना चेरोल असिना मखा तारी हौजेक स्टेटस से थोकलिबा इरांग असिगी वारोइशिन अमा पुरकनबगी पांदमदा कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमिना ngasi हौदुना स्टेटस की तोंगान तोंगान मफमसिंगदा वाकर खोंगजंग चंगसिनबगी सरुगमा ओइना ngasi कोंगबा यूथ ऑर्गेनाइजेशन अमदे कोंगबा नोंथोंगबम लेकाय वुमेन्स एसोसिएशन वाकन मिफम सथखरे कोंगबा नोंथोंगबम लेकाय दलेबा इमा नोंगपोक पांथोइबीगी संगलेंदा पांगथोपा वाकन मिफम अदुगा मरी लेनना कोंगबा नोंथोंगबम लेकाय वुमेन्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी तियाम ओंगबी सरजू बलाना हाई थोगलिबा इरांग असे कांगलुपकी इरांग नते मपालोमदगी चंगलकपा मिथोप सिंगना इनसिनबदगी इरांग असे थोपनी मणिपुरदा चिंगमी तम्मी अमत ओइना नुसी चानना लेमिनरंबा दो मखोइगी इनसिन थौरांगना खाइबुंग तानबनी असिगुंबा थौरांग असे याबा ngamloi इरांग असेना मरम ओइदुना चिंगतम अनिमक अंगकबा फंगना वानरे लमदम असी तंगदु लैताबा नुसी चानबा लमदम अमा ओइनबा पुमनमकना होनमिनसी हिरम असिदा लेंगांगनासु चिंगतम अनिमक मिदेंग अमतदा येंगदुना तंगदु लैताबा लमदम अमा ओइनबा होनबियो हाइना माहना मखा ताकी चोचानपुर थोलिबा थौदोक अदगी बुखाव दोलाई थाबी थोलिबा थौदोक हुजी अंगकपा फंगना वानरे अखोइदा नते मिचम मैतैदा नते वारिबसी चिंगमीसु लोइना वारिबनी हुजिक मणिपुरदा हानगुमना इंगना चिंगना तंगदु लैताना लैबा मणिपुर इमा लैबाक मणिपुर से अमुक्तंग ओइहनबा ngamba ओइसनु अदुगा लैंगाक पाइरिबा इचिलिनाव अदगी एमएलए मंत्री मदोन खुदिंगमंगना अखोइगी तौरिबा थौदो असिबु अचान मिराई नाइदना चिंगमीगी अमदि मैतैगी निहाइबा चिंगमीगी निहाइबा नाइदना अमत ओइबा मियेंगदा येंगबिरगा अमु हन्ना तंगदु लैताना लैबा मणिपुर हाइबदो सना लैबा अमुक्तंगदि ओइहनसी हाइदुना अखोइ मिफम असे फमजबनी हौजिक थोकलिबा कांगलुपकी इरांग असिगा मरी लेनना कोकोमीगी मिनिंग मखादा सगोलवन इंगुदम लैकाय मेरा पाइबिना सिंदुना ngasi लैकाय असिदा मियामगी ओइबा वाकन मिफम अमा फमक्रे इंगुदम लैरक मचिंदा पांगथोकेबा वाकन मिफम अदुदा स्टॉप म्यांमारीज इन्फ्लक्स मिटोप चंगलक पथेंगो नो पॉलिटिकल राइट्स टू इलीगल इमिग्रेंट्स स्टॉप अटैकिंग विलेजर बाय कुकी मिलिटेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कंट्रोल्स कुकी सु मिलिटेंट्स हाइना थाबा प्लेकार्ड क्या पाइकी वाकन मिफम अदुगी मतांगदा वांगांगलदुना मेरा पाइबिगी प्रेसिडेंट ओक्रम रमनीना हाई कुकी मिलिटेंट सिंगना चथरिबा थवोंग सिंग लैंगांगना येंगसिनबियो स्टेटसदा हौजिक थोकलिबा थौदोक सिंग असिदा लैंगांगना मिदेंग चंगबियो थोगनिंगदबा थौदोक सिंग असिना मरम ओइरगा अवाबा तारबा मियामगी लैंगांगना ngakpi senbiyo हाइनासो महांगना मखा ताकी ngasi akoina mafam asida phamjariba ingudum lairaki mara paibi mayamna mafam asida phamjariba se hojik manipur sida tholiba irang chanung leitana leiba ngamdraba praja asigi damakta akoina phamjabani aduna yelhongoi dagi nusi chanana leminarakpa chingmi tammi punamak se nusi chanana mausagumna leminana ba santi ohen biu sarkar gi maikai dagi su akoina singsanjari मणिपुर की सक्तम कायबे यारोय नो पॉलिटिकल राइट्स ऑन इलीगल माइग्रेंट्स हाइबा वखलोन असिगी मखादा यंग यूनाइटेड क्लब YUC क्वाकेचल मोइरांगपुर लेकाई की कम्युनिटी हॉलदा लेकाई अदुगी मैरा पाइबी सिंगना वकन मिफम फमख्रै मणिपुरदा हौजिक थोकलिबा कांगलुप की इरांग असिगी मतांगदा लेकाई लेकाईदा पाक्सना वाकन मिफम चथनबा कोकोमिना ngarang फोंदोकिबा अदुगी मतुंग इना ngasiगी मिफम अदु चथकिबनी मिफम अदुदा स्टॉप अटैकिंग विलेजर्स बाय कुकी मिलिटेंट्स Stop inhuman economic blockade, stop influx of Myanmaris, haibana chingba wafam singso mifum aduda sizinaki.
Miyoi Karana Twitter da Sashinaba account Sizinaduna Ming Chatianaba Honari Haina Femina Miss India 2023 ge second runners of Thongnawzam Strela Luwangna Fongdorokli Wafam saying ase Manipur Press Club da Pangthokiba Paugi Mifam Amada Strela Luwangna Fongdokibani Mahangna Makatana Hai Mamang Takda Twitter Sizinaramde Adum Oinamak Femina Miss India ge Changdam Nabada Twitter ge account ama Laiktaba Yadabana Luwang Strela Haidiba account ase hankibani account ase Femina Miss India ga su link tawduna leiribani maraksida sakhang daba miyoi kharana Strela Luwang haina mingthon ba sashinaba account ama semduna hauzik lamdam asida thengnariba irang asiga mari lainana communal oiba posting thagatuna ma ki mingcha thianaba khonarakibani Madugi matungda miyamna report tawbadagi account adu ban tawkhre haina social media da paktaknana screenshot sing thaduraki nakalamromda namdamasida internet thingbana Twitter yauna atay social media application sing sizinaba yadana leiringai chiraga sida asigumba thawang ama satharakpa se yamna laibak thibani imung manungi miyoi singda fawba miyoi kharana fazadaba wahi wata sizinarakpa leire hiram asiga mari lainana Manipur Police Department ki cyber crime unit aso wakat ama thangatkre haina so Strela Luwangna makataki aigi asengba official account to the adum mission jaga sudum link up lining adudagi di kemta kena to bisu laite adai moina hide hojiki fake page sizagi aigi oiba login keshumta laikide adum imung manum phawbada adum yawsallak haigadra koi baba da phawbada yam phazadaba wahi wata hairakpa adum yam yaure adudagi akoi police ta cyber crime division na challaga kena file report tawure adugi matung tarakpagi oiba kaino site dum law gi oiba in accordance to the law koi jik laiba cyber crime gi laiba law siga mari lainana mari lainariba mi sing to matik chaba cherakadum bibiu Maraktana Atian break amaga mok lominasi ISO certified oiraba training academy amadi treatment center amoiriba Dharma Care Aesthetics Academy da makhal kya gi certificate course haujaragani amadi treatment kya gi service supijari Dharma Care Aesthetics Academy da fanghanjari ba service singdi microblading eyebrows BB glow face whitening full body whitening hydrofacial chemical peeling nose filler lips filler chin cheek augmentation botox PRP hair regrowth treatment acne and acne scar treatment melasma treatment mole removal laser treatment fat reduction treatment asinating bani akupa marol gidamang asi maglengsin birau Dharma Care Aesthetics kwa kaithel soibam laikai near Photon Higher Secondary School Imphal West contact number 6909 473 331 Break matung miyam taram nok chari makataba pa ofizari Hauzek thokriba kangluf ki rang asigi kudong chaba lauraga Manipur gi apunbagi saktam thugaina basilakba kudingmak akiba laitana Manipur University Students Union Musuna thengnagani haina musugi president T Sonamani na fongdorakli wafam ase ngasi musuna sinduna union asigi office ta pangthokiba paumi singa unaba amada T Sonamani na fongdokibani paumi singa unaba duda mahangna hai hauzek leibaga sida thokriba kangluf ki thokhaningdaba laibak thiba thodok ase imung manungi lanni Manipurda kundaminari bai chulinau singi marakta thokba wakhal tanadabagi irangni adubu irang asigi kudong chaba lauraga aigi haiba wakhal lona mang tharaga tonganba homeland amadi statland tanba yaroi kangluf ki irang na maram oiraga yum kai kaya mai thakibaga loinana misi mina kaya yaukhiba asidi yamna thamoi sokningai ni irang asigi chaitheng fanghoraba singi awabadasu musuna saru yari haiki amaromda state government amade government of India na matam chana mideng changhodabana irang asi thokibani thokliba irang asigi waroisen state government amade government of India na atuba matamda puraknaba khonagadabani waroisin purakpa matamda Manipur kaiba yaba warol yaurabadi mafam kharada thokliba irang asi Manipur gi mafam khudingmakta thoklakani amaromda Laibak asina mai chaktuna leiringaida kangluk amagi CSO amade miyamgi mihut kharana Manipur gi apunba saktam kainaba silakpa se yaningde amade Manipur gi apunbagi saktam kainaba konarakpa khudingmak akiba laitana musuna thengnagani hanaso mahana makha takhi Laiba state government amadi central government na matam chana yengsan hodaba amadi miyang chang hodabagi ngasi tamdu laita daba kangluk ani gi marakta ningai sandana ba si thokhibani Lairiba Lengak Animak na
ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯩꯖꯥꯎꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯥꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ CSO ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯨꯁꯨꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯤꯟꯃꯤ 58 ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥ 33 ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯀꯨꯟꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯇꯤ ꯁꯟꯖꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 58 ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥ 33ꯕꯨ ꯀꯨꯟꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟ ꯔꯥꯖꯀꯤꯁꯣꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ AR ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯆꯧꯍꯨꯝ ꯂꯣꯝꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯂꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥꯗ ꯂꯩꯕ 20 ARꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ 20 ARꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀ꯭ꯋꯥꯊꯥ ꯈꯨꯅꯧ ꯃꯣꯜꯐꯥꯏ ꯆꯥꯛꯇꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯔꯥꯡꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯟꯁꯨꯕ ARꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟ ꯔꯥꯖꯀꯤꯁꯣꯔ ꯑꯃꯗꯤ 20 ARꯒꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤꯌꯔꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯀꯔꯤꯌꯔꯕꯨꯁꯨ ꯀꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯝꯁꯣꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯝꯁꯣꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ KS ꯑꯌꯨꯕ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯝꯁꯣꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯅꯤꯟꯗꯥ ꯇꯧꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯂꯝꯆꯠꯇ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯟꯅꯗꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯋꯥꯈꯩꯔꯣꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ngasi thokliba thodok asi karidagi no karaidagi haurakibano kari tauraga mahosagi punsida hanjil hanaba wakhairol lakadage haiba kiramsida wakhal thambiraga tungidamak khanbiraga kanglo furup singge lutingba singna wakhal phathabinaba amasung wakhairol gi liklam yengbinaba AMMSO na appeal tarokli wathok asina mahairoi singda aki akhang marakta tufak tufai chanba lektafam khangdaba ngasi hayeng kari thoklakadage khangdaba fibam amada leire pangthokani haina tauramba exam kyada saru yaba fangdre masina mahairoi singi career mangadra haibagi akiba nungnangba fawhalei nakal amaromda yamna wanaraba matam asida dukan singda potki mamal hengana yonba ase tawbigano leibag asida leiriba ase aikhoi amatani asuk luraba akibagi masak oiraba fibam asida aikhoi masaldagi sendong tanba ase I chupaga chap manai amsona hairiba wafam khara asida ngak khanduna leibak awa anada saru yaduna potki mamal longningba talauba masagi ta khanduna dukan singna yoningba mongda pot mamal hena yonba tarabade madugi afafatagi tekchak masana buzagadabani haina mahangna makatana haiki adi wathok asigi khudong jaba lauraga dukandar singna potki mamal yoningba ta yonba abadi lebak asi da leidiba miyon khudimag asi koi amatani haibo khallon du khanba ngamdaba amasung amsona hiningbadi kari noin haibo matamda lebak asi da leidiba miyon kamlo khudimag ikoi amatani haibo khalladu khanbiraga ikoi masen dagi sendong tanba si I chupaga sap manai asuk luraba akibagi masak oiraba tanja asida ikoi masen dagi sendon tanbi danaba adigi pot ki maman hena jon bi danaba amsona thamjari hairiba pot ki maman hena yonba ikoi masin dagi sendon tanba masida amsona thengnaba taragadi adugumba dukan singda thopa apapat daita masa masana pujagadami haina so amson thamjari
Lamlai Assembly Constituency gi oina January thadagi May tha fauba cheng yen khidaba laite haina BJP Lamlai Mandal ge General Secretary Moirangthem Rajena Fongdorakli wafam ase ngase Lamlai gi mafam amada pangthopa paumi singa unaba amada mahakna fongdokibani SCSC gi cheng gi nominee amade agent sing yauna pangthokiba Paumi singa unaba tuda wangang laduna Moirangthem Rajena hai SCSC ki oina chai asige January dagi May tha fauba cheng pidaba laite January March amadi April thagi cheng miyamda yauhankre May thagi oinadi hauzik fauba cheng kaitharakpa laitri loinana February thagi oinadi status gi oina cheng kaithokte cheng fangnabagi damak beneficiary singna biometric tobagi chang yamna nembana maram oiraga status gi oina cheng kaitharakpagi chang yamna nemki Tanfam Maduda Langangna status gi oina February thagi oina cheng yentoktana thamkibani Masi Lamlai SC Khaktagi Nate Manipur Stat Pumbagini Hauzik status ida thokliba irang barak asida oidaba wafam kya fongdorokpa ase laibak thibani hanasu mahana makataki Napsagi chengje pirakpada masing sudana pirakpa tuga yenba matamdadi koigi biometric nambada soiba orsu soidaba orsu loina sakthungsin manana pidabasu mu yaraktaba aduna maram oraga government chengji pithokpa ngamdadana Manipur apumbagi oina February gi thajigi di koi phapa cheng pidana leiri tuga haujuk chaliba tha me thajigi di haujuk phapigi oina di government su koi gi agent gi through da nominee gi through da cheng pirakpa leitri haujuk haujuk gi thoiba kanglok ki irang jina maram oraga subham nombam leitaba subham nomba chatpa yadaba miyam praja sinda wariba sigi yengaga koi gi honorable MLA na athuba matamda koi gi me thagi chengji soidam ki yelani habigi thajabadu aina media ki through da thamjari Hauzik lamdam asida oiriba irang asina maram oiraga tungan mafam singda chaning tana leitriba miyoi singe matik java security piduna makoibo Saphana Thambiu Haina Tongan Banupi Luf Amade Federation of Civil Society Organization Fox Manipuna Fongdorakli Ningthem Pukri Mapalda Leiba Federation of Civil Society Organization Fox Office Ta Pangtokpa Paugimifam Amada Universal Mothers Organization UMO Ge President Moirangthem Sorozini Fox Ge Women Affairs Ge Secretary Demona Takhelambam Amade Manipur Kaitel Nupi Maruk Ge General Secretary Laisram Memana Hauzik Lamdam Asida Thokliba Irang Asina Tongan Mafam Singda Awaba Kaya Khangduna Leiriba Miyoi Singi Fibam Sing Paudamduna Hai Hauzik Thokliba Irang Asina Miyoi Kaya Awaba Fibam da Lehali Miyoi Kangluf Kharadi Numidang Hek Yaurakpada Akiba Kaya Fauduna Ne Tadaba Fibam Amada Wana Leiri Makoi Bungak Sengani Haina Lagliba Security Force Singna Tasengna Makoi Bungak Senge Hairabadi Makoi Bukan Biu Maming Tagi Oina Security Thambana De Kanaroi Hauzik Oiriba Fibam Asida Mama Oibi Singna Khangba Ngambagi Pankei Lankrei Lengak na irang asi lakshin ba ngamloidaba leiragadi Mama Oibi Singna Leibak asi ngakjarage haina Fongdoraki India go being a terrible siphasing here, Kogi Praja Miamse, Nakai sing a Mayek sing a Prajabu can be any liable or targadi. A chamber can be you, Napi can be you. Hibernate Queen something is it. Napan Ebataski Laga or Del Pangojaba or Ragadi. Lak Viganu, a quick Kunjame and Nakchara Kulai no way in a PBU, Hibasima Tamdage. Kunja lady Bamapam, Hijari Bamapam, Zileva, Miam Punamakse, Mogilantum, Amatalate, Wood Wongre. Adu asigum babak sigi marakta moina hena thawaita na moina pamjari se kaino harakanda security matik sana moida thambiyo habani laga se security se lakpa matamda moida uri se makoina uzari se yamdrabada pung ama nataga pung ani mafam de lebiramba nungdangi matamda moigi secure oiba life ama oidaba se si khaptang di government na adu state ki government adu ga center ki government na sigi mokoina thengreba awaba se kokna bagi damakta mo security matik sana PBO habase si khaptani ai khoigi state amatani lengak su amatani assembly house su amatani ani thokpa chungya yaro kanago ma xyz tan ani thokpai wakalon leibo orgadi outside manipuri wang da chatpi kho manipur wang da tobiru cho manipuri manung da di mangda baw da ani thokpa yaroi mangda baw phangoi ani thokpa haiba wafam simta gai thamjage
ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯂꯧ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯦꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯅꯥꯁꯥꯕꯤ, ꯊꯝꯅꯥꯄꯣꯛꯄꯤ, ꯁꯥꯕꯨꯡꯈꯣꯛ, ꯈꯨꯅꯧꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯥꯂꯧꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯂꯧ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ, ꯆꯥꯂꯧ ꯃꯤꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯂꯧ ꯌꯨꯊ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯇꯥꯒꯦꯜ ꯈꯣꯡꯕꯥꯜ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯕ꯭ꯔꯤꯡꯛ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ (MBCA)ꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯦꯝꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨ MBCA)ꯅ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯦꯝꯅ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ MBCA)ꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ, ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯤꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355 ꯆꯠꯅꯕ ꯂꯩꯇꯦ, ꯁꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯁ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯠꯅꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯋꯥ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನಿ ಯಾವನ MLA ತರಾನ ತೋಂಗಾನ್ಬ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಮ ಪೀಗದಬನಿ ಹೈನಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ತೌರಿಬ ಅಸಿ ಮಣಿಪುರ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಕುಬ್ನ ಯೆಂಗ್ಸಿನ್ಫಮ್ ಥೋಯಿ ಹೈನಾ MPCCಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ MLA ಕೆಮೆಗ ಸಂದ್ರನ ಫೋಂದೋರಕ್ಲಿ। अमदी चुरचानपुर हांगबा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक MSCB ब्रांच तगे सखंगदब सिंगना सेल ओइना लुपा लाख 13 हेनबा यावना तोंगान तोंगान पोलम क्या लुट तौख्रे। ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫